Yes, tubahaye ikaze nanone kuri iyi saa yine nk'uko mubimenyereye na update ziba zigaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho magingaya Bukavu nimbuga Bukavu mwumve ko habayeyo imirwano ikomeye hafi neza n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyo byose urabisobanukirwa, turarebera hamwe ku mirongo y'imbere muri Sud Kivu, tugarukaho muri Nord Kivu, umenye akantu ku kandi, umenye uko bihagaze mu Minembwe, aho za Bicumbi, za Rubaratsi, naho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni mugiye mu Minembwe na Muriza na Kirungwa, ndetse naho bita mu Gakenke naho ari ibicika. Byinshi kuri ibi rero ni mudi iminota mikeya n'ubundi nk'uko bimeze, tubajyaneyo turebe uko bihagaze, tutabatindiye rero reka tuze tuyasasanure. Njye muri kumva n'ubundi Didami yawe umugisha, ntabwo ni jyenyine, ndi kumwe na Bwana Nshuti. Bwana Nshuti, waramutse nanone? Mwaramutse neza. Urabona igitondo kimeze gite? Ni igitondo kibyutse ubona ko ikirere kitwitayeho, kirashaririye kabisa cyane pe. Yes, ngaho tugerehe kugira ngo tubanza turebere mu mujyi wa Uvira uko byifashe, ubundi tugaruke i Bukavu ahakomeje kuvuga imirwano hafi neza no ku kibuga cy'indege cy'Ikavumu. Yego, Uvira turayijyamo dusatira ku ruhande rwa Wazalendo, yamaze kuvuga ko idafite umugambi wo kuva muri uriya mujyi kandi idakeneye ko zirangabo za MONUSCO zawuzamo kuwukoreramo nk'uko byari byemejwe muri ya nama iheruka kubera do. Rero urumva ko byanze bikunze ni ikibazo gikomeye, ubona ko bivuga ko ushobora kuba ariyo tekinike wenda Kongo igiye gukoresha mu buryo bwo kugira ngo hari ahantu be kuhabura cyangwa kuhatakaza, bakaba bifashishije uyu mutwe wa Wazalendo kuba ari wo wakora kiriya, kwanga ko mu ruhando mpuzamahanga bayobazwa yuko banze kubahiriza amasezerano mpuzamahanga bari bemeranyije. Rero urumva ko byanze bikunze ntabwo Wazalendo ari ugukunda umujyi cyangwa hari izindi nyungu zayo bwite, ahubwo bishobora kuba ari diro bahawe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ni ikintu kigaragara, nawe nk'umuntu wakumva ko Wazalendo yakenera uriya mujyi kugira ngo ukoreshe iki, uri ahantu hafunze muri buriya buryo. Yes, birashoboka, kandi ni n'ibintu bitari buze korohera MONUSCO, ndetse nayo ikaba yatangaje itangazo rikomeye, aho yatangiye kuvuga ko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye bitewe n'uko ku mpande zose ubona ko nabo batizeye umutekano wabo. Bivugwa ko n'ubundi bamwe mu bafatanyabikorwa ba MONUSCO batangiye kwaka ubusabe kugira ngo bakure ingabo zabo muri biriya bihugu, cyane cyane ku ikubitiro perezida wa Afurika y'Epfo yakomeje yaka ubusabe ku ngabo ze ziri muri kiriya gihugu ko zataha. Biragaragara ko rero iherezo rya MONUSCO rishobora kuba ryaba rigiye kuba nyuma y'aho kuri kote zose bamaze kubona ko bose ari abagambanyi. Impamvu ikomeye, ubundi kera MONUSCO yajyaga ikorana na FARDC ku rwego rwo hejuru, urabyibuka muri Nord Kivu, ariko maginga yakuba MONUSCO ikibarizwa mu bice bya Nord Kivu kandi hayoborwa na M23, ni igihamya ko n'ubundi leta ya Kinshasa ibyo ivuga ni ukuri, icyizere nacyo, iri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maginga ya ubutumwa bw'amahoro, agace baherereyemo akenshi ntago leta ya Kinshasa igafiteho iki ububasha. Biragaragara, biranumvikanaho, datangiye kugaragara yuko bishoboka ko M23 ishaka kwaka leta yigenga, leta ya Kivu. Urumva rero kuba leta ya Kinshasa ireka bati ubundi uno muryango mpuzamahanga umaze iki, kandi koko nawe ushyize mu buryo gwabwa ko umaze iki. Yego, umutekano mu bice bigiye bitandukanye, aho M23 itari, umutekano ni isibaniro, biragoye kuwubona. Urumva rero kuba leta ya Kinshasa yavumbura ko n'ubundi iyi MONUSCO nta kimaze, ni kimwe yuko na M23 ibona ko MONUSCO nta kiri bumarire muri uriya mujyi, kuko n'ubundi byagiye bigaragara ko MONUSCO aho igeze n'ubundi icyabazanye ni kimwe. Njye mbona MONUSCO icyabazanye nabo
ari za business n'ubundi zo kwihahira. Abantu bose baza muri kiriya gihugu ni ukwihahira nta kindi. Yes, nibyo rero nuko amakuru aramutse, ariko n'imirwano hafi na Uvira ikomeje kuba iri gusakiranisha AFC ndetse na FDNB na FARDC ndetse n'abandi, aho bakomeje kugaba ibitero bareba buryo ki basubiza inyuma ma 23 mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko bashaka kuba bafata iyi Plaine de Ruzizi, ariko bikaba bikomeje kugenda bibagora. Ni mu gihe kandi imirwano yumvikanye hano neza muri Kawezi Byenga ni ishyamba, Kawezi Byenga ni parike. Urumva rero ni imirwano yabereyemo, ni hafi neza y'ikibuga cy'indege. Abatahazi urumva ko bari gusatira umujyi, ni ibirometero bikeya kugira ngo ugere i Bukavu ku modoka, ngira ngo ntibyarenze iminota 42. Urebye ni nko mu birometero biri mu 10 kuzamura. Urumva rero iyi mirwano n'ubundi yabaye ikaba yari nakomeye. Muzi ko n'ubundi iyi Kawezi Byenga iri muri teritwari ya Kabare, ariko bihana imbibi na Karehe. Muzi ko harimo imirwano bihana imbibi na Shabunda, bihana n'imbibi na Mwenga. Iri shyamba urabona ko barakoraho bose, hakora uduce twinshi na za Warikare. Ubwo rero icyo nshaka kubabwira nuko bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe nuko habaye imirwano ikomeye, ariko AFC yabashije gusubiza inyuma abo barwanyi bari bigabye muri iri shyamba. Ubona yuko Bukavu nayo yugarijwe. Ni nyuma yaho nuko mu duce twose tugiye dutandukanye turi kugabwaho ibitero bigaragaza impinduka FARDC iri gukora. FARDC niyo mpamvu ubona yatangiye kugaba ibitero mu bice byose bwana Bijote. Yego, nkaho muri icyo gice cya Kavumu hariya ku kibuga cy'indege bigaragara ko akenshi pozisiyo ziririya ni za FDL na Wazalendo. Buriya muri kara gace kuzamura hose za Karehe za Masisi usanga kenshi intambara zaho mu 23 irwana ibirwana na FDL na Wazalendo. FARDC baba muri kiriya gice ntabwo ari benshi cyane, kuko ni igice gikonja kandi cy'imisozi y'igiturage cyane. Ntabwo FARDC gikunda kugira ibirindiro muri ziriya nce. Rero urabona ko byanze bikunze yaba ari FDL cyangwa Wazalendo nta kijya gukora leta ya Kongo itabizi. Byanze bikunze na amabwiriza, urebye ni nka komanda n'umwe ugenga rwa rugamba aho rubera hose. Urabona ko byanze bikunze hari amabwiriza mashya bafite yo kugira ngo basa n'abanyeganyeza mu gice cyose giherereyemo yo 23 mu gice cyose genzura, kuko urumva ko nta gace na kamwe katarimo imirwano muri iyi minsi. Ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuba ahantu bita za Bicumbi, Rubarati, mu Gakenke, ubwo ni Gakenke ndetse na Karongi. Utu duce kuki turi kwibasirwa n'imirwano hariya muri la kote ya zone ya Minembwe. Urumva ko byanze bikunze izi ngabo z'u Burundi akenshi ni nkaho arizo zisa n'izakamejeje muri iyi minsi. Urabona ko hari pozisiyo basa naho bakeneye cyane byihutirwa muri kiriya gice, kuko urabona ko ntabwo baruhuka buri munsi, bagaba ibitero haba mu gitondo haba nimugoroba. Urabona ko byanze bikunze hari ikintu bakeneye kidasanzwe hariya, ku buryo hari icyo bahindura kuri pozisiyo bafite mu buryo bwo gusa naho basunika yo 23 muri kiriya gice cy'imisozi miremire. Yes, imirwano irakomeje kandi arimbanije, ndetse nkubwira yuko bakomeje kuba abaca intege umwanzi. Navuga ko FDNB na FARDC babashije kuba bafungura ikirere, drone zikaza zikomeje gukora amarorerwa muri biriya bice. Biriya bintu AFC yari yatangaje birasa nkaho nta kwitageze mu buryo, ariko navuga ko tunabwira abadukurikiye bose bafite ubushobozi, yaba ku ruhande rwa Kinshasa bo bafite ubushobozi burenze n'ubwa AFC. Rero gwenda kwiyumvisha, wenda mushaka kwibaza ngo ariko ngo kuki ikirere bagifunguye, nabo bafite tekinoloji. Urumva ko rero ari ikintu kigoye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko bitari buze koroha, bitewe nuko drone zongeye kubona inzira kandi ziri buhungabanya umutekano. Ku ikubitiro zatangiye guhungabanya umutekano w'abaturage, aho bamwe bavuye mu byabo, abandi ibikorwa byo bigasenyuka, harimo n'abapfuye. Urumva rero ni ikibazo gikomeye kandi gikomeje guteza ikibazo
hano muri ibi bice. Ni mu gihe kandi utu duce n'ubundi twa Minembwe na Muriza ubona yuko dushaka gufatwa kuko na za Kiringwa na biriya bice byose bya za Kiriba, ubwo turasimbutseho gatoya kuri zone ya Uvira. Urabona ko aba FDNB bashaka kubyigarurira ku bina byiza. N'icyo ubona kiri bubakundire bwa nta bishuti kuba bahafata? Yego, kuhafata ni ikintu ubona ko bakeneye, ariko ni ikintu cyababereye imbogamizi cyane bitewe na M23. Urabona ko muri kara gace imaze iminsi mu mirwano ku buryo buhambaye. Urumva ko uko bisa kose ni nkaho urugamba rubaye nk'urugarutse bushya, bitandukanye n'agahenge kari kasa n'akamaze iminsi gahari, bitewe n'uko ubona ko ikirere basa naho noneho bigenzura mu buryo bushoboka, ku buryo bari gukoresha drone n'indege mu buryo buboroheye. Rero byanze bikunze hariya hatagize igihinduka mu buryo bwo gukumira ziriya drone nk'uko byari bisanzwe mu bihe bitambutse, byakongera bigasa naho intambara yahiruhanya ku buryo byaha imbaraga bari ku butaka babasha kuba hari ibice bakwigarurira bibaye ngombwa ko nta gihinduka kuri M23. Yes, ngaye nguko rero nizo updates, ndetse tubabwira ko hafi neza no ku mpaka aho Burundi harasiwe umuntu. Bivugwa ko n'ubundi leta y'u Burundi yatanze itegeko ko nta muntu ugomba gucaracara ku mupaka ubahuza n'ubundi n'u Burundi na leta ya Kongo ndetse na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ubona yuko bahagurukiye ndetse bafite urwikango rukomeye nk'uko twagiye tubabwira, aho turi gutohoza imirwano yabereye mu Kireba. Ese ni abahe bari barimo kurwana? Mu makuru yacu muri updates zitaha turabagezaho uko byifashe i Burundi neza, mu makuru turiwe twatohoje kandi yizewe. Ciao, reka tubifurize kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, atubifuriza amahoro y'Imana. Abari mu kazi keza, abarugutse mugire kuruhuka kwiza, abarwayi kandi mugire kwihangana. Niko mwisi bigenda, bamwe baba barira abandi baseka. Ntago ari mwebwe mwenyine, isi yose ni uburwayi, kandi abasenga nsaba ko mwasengera abari mu bibazo, haba abari muri bibazo by'intambara ndetse n'abarwayi. Reka tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Duhure mu kanya atubagejeho izindi updates nk'uko mwabimenyereye. Updates zacu uko zije duhita tuzibagezaho. Reka tubifurize kunogerwa na gahunda z'umunsi. Yego, murakoze.